Kastalatibyan! Ket ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana adaw iti pagsasao ako nana. Agminar iti rupa, ti kinangisit, ti kararwa. Tampok dito'y drama tayo. Kastalatibyan! Nagrigat ka lagi din nabalsigan na kayo, aya. Pari Gardaw! Ne, si Kamay at Marie Gloria. Nakalaba ka din, Maray. Gloria, Gloria, la bandera. Di mo man pag-aangawan tinagan ko, pare. Ha? Tadyakin may dito ibalayo, makiangaw. Aya, seryoso ka nga raw. Ayan, ni bakit mo? Ha? At di unag. Apay, Maray. Ingkay baga nga umayak ag singer, iti utang na. Adda utang na kan ka, Maray? Ay, ilamlam mga na ti utang na kanyak. Awan do man ang karagiti do mga imutang kanyak. Akal pasan ang naala dati kwarta, naglamang dan. Ay, mabit lang, Maray, ha? Urayam dito, tainak ayapan. Nene, na-slice mo day tatabungaw nga ilaok ko dito'y sardinas. Ganda ni, nanang. Darasam tanay, maksutun to'y igis-gisa. Ophel, bakit? Napay lakay, lakabalsig kan. Alaam nga rod dito'y kusinan, adag iti nabalsig mo, tawanan pagsungraw. At dagsing-singir ka, ada di tarwar. Ay, jay sama, Bombay daytan. Unaw, tay-Taiwanes. Ni Kumari Gloria. Ay, sus, naungot daytang agsingir. Amumat ka man na ungat nga agsingir. Apay nga imutang kapailangan kan ko, ana. Win nga rod, nanang. Mano ayat ti inutang mo ken kuana. Saan akwarta timpautang na? Anya nga rod? Jay ngay saka ti baboy nga imay na insursur idi na minsan. Anya? Inutang mo jay inla uya masaka ti baboy? Ay, naimbaglangan ta sa anak nagsida. Utang mo't gayam dayjay. Ala, yung kabayadanan. Pangalaak ngay kumay ti pagbayad ko. Ikanak ay iti pagbayad ko lakay. Pangala ko mga iti kwartak. Kadyak pa imot nakapasada iti tricycle. Ay, kayat mo asawan, nanang. Uray jay sinda tayo nga igado idi na minsan kat inutang mo dayjay. Wen, inutang ko maglaang kin ni Marie Gloria. Puro utang, tikan kanan tayo. Uray day tabagas. Inutang nyo day ta, tautang day ta. Hingga ngarod kasarita ni Marie Gloria. Itay paingaur urayin na kay Jerwar. Anya ngay nga rod ti baga, katawan mo't pagbayad ko. Di agrason ka. Anya ngay ti irason ka. Ibagayo ano, anya ti irason ka. Awan mat ti mapanunot ko, nanang. Da kayon at imang panunot no anya ti rason nyo. Manudya utang mo kanya kon. 2 kilo asaka ti baboy. May sakat kagudwa nga igado. Idi na minsan, imutang ka iti papaitan. 2 kilo. Anya pa yung dinaduma? Nailistam ka di detalye inalak a 2 kilo alungganisa? Aywan anya. At dagayam inutang mo iti a 2 kilo alungganisa. Jengay hatdog maray. May sa asupot di inalak iday. Aywan gayam. Ay, imbaglakit din taanis ka. Manuday jay ngay. Di talo gasot. Talo kasot di may sa supaut. Ay sus nagnginan. Kano ko lamlaang idi at 250. Kasano ang nagbalin at 300? Ay di syempre, utang. Nagdakkel mo timpatong mo. Kasta ano utang? Agbayad kan? Mabalin apas pay laang maray. Anya apas pay laang, agbayad ka kitdeng. Awan pay nga rod pagbayad ka Tasaan pay anak kapasada nila kay ikaw. Unay kamutan, maray. Nalpas yu akinan, itasan kan nga agbayad. Ay namare, agbayad ngam saan kumapay nga ita. Makisarsarita ak lang arudan kan kay tinasayaat. Kan kita man, nalipatang pay gayam dagiti daddo mga inututang ko. No sa anak anasayaat at tao, jak impalagip dagijay nga utang ko kun ka. Kano ka nga rod nga agbayad? Agsublikan to inton Sabado. At danton pagbayad ko kun ka. Sige. Agsubli akto inton Sabado.
kay ingkag pasadan tapno adda pagbayad ko iti utang ko kini Mari Gloria ton Sabado. Jak nga rod makapasada. Kasano asaan ka ang makapasada? Jak matan mabirukan ti susi ti motor kaw. Napanannan ngay. Kasano ang napukaw? Relax ka kadilang. Agpanik ka man ako nakon. Adda nga rod babayadak inton Sabado. Ay, nang idis-diswak na taday dya susi aya. Ang mga no adda dito'y sirok tito gawon no lamisaan. Kinita kaon, hanggang mawan. Mala, biro kam, tengkag pasadan. Anya di ko na pare. Napukaw mo, ti susi ti motor mo. Uwin nga rod pare. Ay sos, kasano daytan ngay? Ay, dakmatan mabirukan. Kasano kaya makapasada? Ay pare. Aday singasing ko. Idiriktam langan, tapno makapasada ka. Awan to pa pag gasolina. Pare. Hindi bagat mo. Nakabani ka si Jerry daw yaw. Ay sus, makaung-ungat man daytan. Ay sus. Ibabaon nak ngamin ama pa nagpasada. Ngamjak mabirukan ti susi ti motor ko. Ingkag pasada na! Ay sus. Mala pare. Aramida mo, unti ko nakaremedyo. Tapno makapasada ka. Uwan pare. Uwan bakit? Tapno agtalnakan. Ay sus. Day samot nakautangan ni Ofelday ta umay aglugan dito'y tricycle ko. Sapay ko matalabsan na to'y tricycle ko. Ijay ko masabali ti pagluganan na. Ay, nagngingi namot ti singer dagiti tricycle driver. Ituyak man langon tricycle mo aglugan. Ay, sa dino ayat ipapanamare. Mapana kag singer. Sa dino. Basta itulod na. Ibagak tulatakan ka no pagsardengan ta. Manungay ti ibayad mo. Damagamadagus ti ibayad ka? Kat nagado ti utang yu kanya? Mano adagos ti damdamagamaw? Ay nagalasan day ta? Sige. Tapnawan makungkunam. Itulod kay di papanamare. Darasem tani. Agap apuraan. Awanan kayo iti baen. Ilamlam mangandak lang arudan. Ipakamat dakpay lang iti asayo. Idarong kayo no saan kayo ngagbayad. Naungat mo't na ito nagsingiran. Makapasurun kayo. Pantaran man to'y tricycle ko. Tapumanaw kami dinoy. Nanay. Apa pinandar mo to'y tricycle? Kat mapanta na mare. Inrikap da lang aruden tiridaw da. Di ka pala makadlaw. Agsubliak tumanan. Kat iti pa nagsublek. At danto kadwak apulis. Ipapulis kayo! Dito'y kakadain mare. Nagkunakon ka. Dakpay nakasinger. Iso asa anak pa'y ngagawit. Aya. Sa dino pa'y nga iti papanam. Ije balay, ti may sapay, anak kautang kanya. Kat kasano ngay mare. Kat pangal daw matan. Pabisina kaon. Ay, pangaldawanan niya. Pasado alas 12 na mare. Ay, kastaya. Mapantangarudan ditang fast food, dita highway. Ay, mangan kami matlagan. Uwan mare. Sige, tamapantang nga ron DJ fast food. Mare, nakadanon tan dito fast food. Inta manganan. Ay, aguray ka. Anya nga intan nga ibagbagam. Mapantamangan. Sika, kan siyak. Siyak laeng ti mapanmangan dita. Sika laeng. Kasano akmat ngay? Kat makamu kamot ni tibiyag mo ha? Ingka mangan dita turo-turo. Ay, awan pa'y napasadak, mare. Gaputa sika tintultulod ko. Ay, laglagi pamat nga ado ti utang ni bakit mo kanya. Ala, ingkan, tasublian nak to inton madamdama. Ay na, sapay ko mga rod taado ti mapasadaan ni tatang mo itang aldaw. Tapno adda pagbayad ko kin ni Mari Gloria. Kasanungay no awan mapasadaan na. Hindi ka man mat agpanunot iti kasta. Negatibo lang unay mo ti panagpampanunot mo. Apay ngamin ang nagut utang ka kanya ti Gloria. Kat nakaungat day chay ngagsingir. Nagmadi ti ugali na.
Kasano kat umay namit ngamin isursur dagiti ipapautang na. Inton maminsan, saan kayon nga umut-utang kan kuana, nanang? Agsida tayo laangan iti asin. Ha? Kaya't yu agsida iti aseng? Aganos tayo, ah? Ay, no saan ka makabayad kan ni Auntie Gloria? Umay nakabugkabugkawan day jay. Uray kitaan nyo. Apay nga ta nagsakit mo, tanti karabukob ko. Kasano? Dahil tala ng pukpukaw kadagiti nakautang kan ka, tinararamid mo. Kasano, kat ilang mga dakmat, di damat agbayad. Kasano adi daglamang, kat sumungsungat ka pailaang, agong unget kan. Ay, awan pa'y nasingira ka pulos. Hala, itulod na ko ni Jubalay, paray. Uwan mare, kalpasan na, agawid akmatan. Ay, makabanog at talaga ti agsingir. At tatan dito'y balayaw, Mari Gloria. Ay, nakawid akmat langan. Nagsakitan to'y sikat ko nakalugan ang nagmalmalam dita tricycle mo. Agyaman na ka? Ninay, Mare. Di pamasahim nga eh. Aguray ka, Mare. Apay, agawid ka mo to na? Kas dilatan? Katanya ngay nga rod. Apay, nalipata mo dagiti utang di bakat mo kanyak? Ayaw na niya. Ala, agawid kan. Nanang, simbang putan ni tatang. Ayan na. Day tao, imparking na, jay tricycle na. Anya ti orasan. Ay sus, alas 7. Nagrabrabi at talaga ang nagpasada ni tatang mo. Sigurado, ado din napasadaan na. Bareng Lakay, ayan nga'y ginapasadaan. Tatang, ikan na iti kwartak. Pagpletik inton bigat ama pa nag-eskwela. Nabanugak, tugawak mampay. Ginapasadaan mo at tabilang. Dayamat. Anya, awan napasadaan? Napanam nga rod nga'y anagmalmalam. Ay sos dinak angawan iti kasta. Awan na pasadaak. Taintol-tulod ko ni Kumarim Agloria ang nagmalmalam. Anapan nagsingir kadagiti pinapautangan na. Anya? Kat nagbayad ko kasla arkila daytan. Tunggal singirak. Kuna namat nga adukan no ti utang mo kenkwana. Kunak tupay kat. Talaga asaan anasaya ti ugali day jay a tao. Ay, minaysaan na kamanen tatang. Kat kasanungay nga rod babayadak kan kwa na inton bigat. Masapa nga may agsingir day jay. Bayam, duwata sumango kenkwana ito numay. Mabalin ayamot alukwan na ka. Linukunak lang arudan. Mario Fail! Adakon! Umay ka nagbayad! Anya ka matin. Pukaw ka na, pukaw. Katap na manggag mo Kasla kayat nak nga ibabain kadagiti karo ba maray. Ipadlaw mo matlauna yan nga ado ti utang ko kan ka. Agbayad kan! Aguray, tao may nilakay ko. Adakin ko ti pagbayad mo? Nakabayad din ni Ophel, Mare. Anya nakabayad asasawom? Awan to pa inyaw awat ng oray 5? Idi kalman ngay. Nagmalmalam ngayon tultulod kay di nagsingiram. Di nakmat binayada na polos. Di nakpay pinakan. Katunggal singiran ka, kanayon mo nga ibaga nga ado ti utang ni bakit kuken ka? Iso akwit stan mare. Saan ka nagbaybayad iti pasahim? Dayjayin ati bayad kuken ka. Ay! Saan na mabalinday ta? Agbayad ka! Ay kat agkinuinta tayo nga rod No dayta ti saan tayo pagkikinawatan? Agasem nga iti panagsubli-sublita iti nagsingiram. Simbang at tapa iti bantay. Di ka pa'y nga rod timulong anag ito ron. Alangan mo't alibri dahi jay panaglugan mo, Mare. Ay, basta agbayad ka, Mario Fel. Tano saan? Aggugubat tayaw. Iso, kita lumalad ka mare. Tanagalas ti ugalay. Na? Tay kunada nga roden, Mare. Agminar iti rupa ti kinangisit ti kararwa. Anya? Isu adi mo urayan nga agbalin akas la rupat bakas ta rupam. Na?
balbaliwa mong tinalas nga ugalim, mare. Ay, saan kayo lang arudan nga agbayad? Insultuan dakpay lang? Ay namare, agbayad kami, inton adda pagbayad mi. Saan mi mitkat nga itarayan? Ngam bayadam mit ati panangarkilam iti tricycle ti asawak. Ngam no di mo bayadan, quits tayon. Awan utang main, awan mat utang mo. Quits tayon, mare. Ditan gagayem tinagpatinggan ti istorya anaadaw iti pagsasao akunana. Agminar iti rupa, ti kinangisit ti kararwa. Tampok dito'y drama tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Kastala ti biyag. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti agtungpal iti pammagbaga, nasayaat ti pagbanagan na. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Sa dinumanan ti papanam. Ay katamumun nasken kadipay adamagem. Ay nalakay, kaanukan to asumardeng iti panagin inom mo, aya. Amumet, aday to'y tiliw-liwak tunggal malpas ti trabaho. Isu adi na kun lakdan. Ay, di ka lang madidigra. Tunggal sumangpet ka anabartek, adda saan anasaya at anapasamakken ka. Kas kumaidi na palabas anaginom ka. Saan nasaya at adanom, jay inted na nga ininom yo. Iso nagsakit ti tiyan mo, iti manungal daw. Saan mat asigurado, no ijay inuman tinakaalaak iti panagsaksakit ti tiyan ko. Kat sa dino kumapay ngay, alangan adito'y balay. Di pati siya kumakit nagsakit mo ti tiyan ko. Naira na lang dayjay, bakit? Ay Sige. nalakay, agtungpal ka iti pamagbaga, tapno agsayaat ka. Laglagi pam kuma, ati agtungpal iti pamagbaga, nasaya at ti pagbanagan na. Agragsakak laeng, bakit? Kastala ti biyag Agragsak, bayat, asibibiyag. Oh, kita man, di husto jay ko na. Adda saan anasaya at amapasamakken ka no kasta amabarteg ka. Oh, apay anagado ti kamuul mo, binugbog da ka. Salbag da kaya pinainom ko. Pinagtutulungan na kit din. Binugbog? Apay binugbog da ka, anya ti basol mo. Nalastugan ka no? Amang ano nagpalpalastog ka manin Awan gitit babain da Uray agpalastugak at agpay sumat. Siyak tinagpainom kadakwada. Awan kat sir-serbida pinainumak Ay kat gunggunam day tati maganap mo anaggastos. Bugbugan da ka pa'y. Oh, agnakam ka mangatan. Salbag da gijay at tao. Jak to'y dan painuman. May mayat lang agmay maysak nga ginom. Tawan mang bugbog kanyak. Nabarteg ka manon alaklakayan. Nagpailom nga ron nagpailot kanyak. Bakit? Di mo laka malikli ka nun taginom. Arak na itan. Apay kit dinaliklikak nga Ayan nga ron tay tangdan mo anagilaw. Ikanak man, taigatang ko iti masida. Baga nga agpainom latan. Ay unay kan alaklakayan. Kayat mo pa'y apainuman da kalatan iti arak. Ngam tay ikanda ka iti tangdan mau. Kulak nga minoy kanak lata iti kwarta. Ore pinainom nak. Ay dinak mutan inikan. Kuripot mat na dyan nagpailot. Ipisok ko lang ko may tibagkaw din nakita nga original na sapatos na. Sa anak tumot na nakatsimpaw.
Ay di ka man nag-aramid iti pakaibabay nam si Kaberteng. Igaraw mo manang tikas tangaw galay. Talaga di ka pa ila nagnakam, ah? Mapan kalata ginom? Kahit anya nga bakit? Amo mat aday to ila ang tiragsak ko. Uray tasaan mat nga kurkurang ti irimrimit ko kan kabiro ko. At damat lata maigatang mo iti amin akasapulan ta. Hay, winangam inton sumangpet ka nga rood kat addamanen saan anasaya at anapasamaken ka. Awan nitaan bakit? Taag solo flight akon. Saan ako nagpainom? Tawan mat serserbi dagiti papainumak. Tabugbugan dakmat. Ay kat para makita inton agawid ka inton madamdama. No awan manen ti saan anasaya at anapasamak. Oh, apay ngagsangsangin ka asim mangpad. Kun apay nga ap-aputom tatakyag mo, ah? Nagsakit nga raw, bakit? Nablo titakyak ko. Hindi ko nagutot. Dayta, tay kunak asaan manen anasaya at ti mapasamaken ka. Di na konsermonan, bakit? Mapan ka mang birok iti mangilot. Anyaman nga minen ayat tinapasamaken ka. Adda nga rod talo alalaki anang sabat kanyak, itinagnak idyan nasipngat nga agdan. Kinaot dati bulsak. Inala dati kwarta kan cellphone ko. Sadak intin nagidiyagdan. Anday ko. Madi ti panagdisok iso anablo ti takyag ko. Ay nalakay, isardeng mo nga minen ti aginom. Pangaasim. Anay ko. Ay, inayadam mat asi ka alakay. Pirmi nagsakit ti panangilot mo. Ano, Sam, sakit na. Ano, may sublita tinablaw at takyag mo. Ay, urayak lagkapso iti panangilot mo. Alyang amin tinapasamakin kaya. Tinakawandak nga raw. Sadak intin nag-idiagdan. Asinaw na iti nangaramid kan kay ti kasta. Ay, jak ida na eropaan. Awan ka na iti kaduam. Ay, awan na. Tanwad damat namin kadwak, kat bugbugan dak. Siyak lang arudan timang painom kadakwada. Bugbugan dak pa eh. Ay, siya ka kaya ba makaduam? Tauri painuman nak, saan ka bugbugan? Guardian ka pa ikit di Ay, agpay so tata. Kumininom kayo iti arak. Ay, unbaraw. Pag-aayat ko na ita Ay, sige nga ro tata. Da kayo langan ti ayabak akad kadwak. Uray ikan kayo pa ay ti kwartayo. Tunggal ko yung gandak nga ginom. Kumusta nga iti inilot mo, lakay? Ay, kat mayahatin abakay. Naisublay ti nablo at takyag na. Nasaya at matngarod Ada pa'y pagsayaatan na anaamok na diya nga inilot ka. Tapay Pagbalinin na kano a bodyguard. Lablabi dumot alaklakayan. Ah. Kasano ka kumanga agbalin a bodyguard? Kat malaksid alakay kan, nakakot-kotong kamal. Nyamot tayo. Adamot nga ta panagtalag na kanyak. Iso sakti kayat na mangkad-kadwakin ko na. Nukas di amapan aginaom. Anya, aginom kunam? Wine. Kasapulan na tikad-kadwa amapan aginaom. Ay, awan manan nukas ta. Iparparit ko nga ruden nga ginom ka. Sana bali bakit? Tatangdanan na kanaw nga ginaom. Kasano tatakyag mo? Nasakit pa'y? Saanan, bakit? Nasaya at matngarod no saanan anasakit. Nalaing ngarod at talaga nga agilot ni Tata Berting. Wen, bakit? Kat manipod ita. Isong tikat kadwak amapan aginom. Anya, kunak no nagnakam kan, kat sumardeng kan nga aginom. Talaga sa pulan ti bagik ti arak, bakit? Ay na, sakan tulang at agnakam, intun dakdakas tun ti mapasamak kan ka. Saan mo ngamin nga ibagbaga ti kasta, bakit? Tapno saan ang mapasamak?
Ayan, may. Ay, una yan. Nabarbartek ka manon na si Mang Paul. Elepante, ti kadwa, may. Siyempre, abakay. Painuman nakbag ngamin ni daw. Ay, narigat na pagkadkadan ti grasya. Ay, kastalatang aruda na kanayaw. Ato ti internatang dan kaw. Anang kadkadwakan ko anang aminaw. Ah, 300. Ay, yung paglagan agam tayo awan. Painuman naglangarudan, ikan nakpa iti 300. No nagsakit ka nga. San ka pa? Umanay ta 300 apag pa-hospital mo. Nang iba nga ang ospitalak. Ay katawan pagtungpalan na no binigat kamot nga aginaw. Nay, hadda ka matipag. Apay, anya ti masapol mo? Umay ko itadto impawit ni Manong mo sapatos yu. Nagpawit iti box. Kat pinawitan na kayo, matkan ni bakit mo iti sagay sa kayo sapatos. Ay, nagsaya atin. Agyaman ako na ipag. Mabalin ka di alukatakon. Ay katuan na, lukatamon. Oh, anya nga iti makunam iti impaw iti kabsat mo? Wow! Nagpintas matanda ito ya sapatos. Sigurado ang inginaan da ito Talaga Gapo ta talaga nga original. Si kalatan ti mangidanon iti panagyaman ko kankwana Sige nga raw, tama pa na kon. Pakitid mo tulatan kan ni bakit mo ti para kan kwa na. Wen ipag. Kat agyaman akmanan. Mabalin ka diwin. Taibagam ka nila kay mo asaan nan nga ayaban ni tatang ko no kasi ama pa naginom. Ay napasensya kayon tanya. Saan ko ama iturayan nila kay ko? Sika ati makisaukin ni tatang mo. Asaan nan akadwaan nila kay ko? Kay kayat ko pa'y no saan nan akadwaan. Tapno sumardangan nga aginom nila kay ko. Ay, oray syakmat. Ay, saan mo tamaanawan ni tatang ko nga ginom? Agpapada tayon Diyak nga rod ang munoan niya ti aramida kin nila kay ko. Tapno sumardangan nga ginom. Padasag man ang kasao nila kay mo. Agpaka siak, adi na awisan ni tatang ko. Sige padasam akasao nila kay ko. Dong, mabalin ka di akasao ka. Anya ti bagam tanya. Mabalin ka di adi mon awisan ni tatang ko no ing kaginom. Tapay mat. Diyak nga rod kayat nga agsakit ni tatang ko. Karkarong agsakit ni tatang mo no saan nga ginom. Ay, saan ka mang rabrabak dong? Makisarasarita akan kay tinasayaat. Ay natanya. Ni tatang mo ti kasaom. Saan asyak? Angam, baybay amlatan iti pagragsakan na. Saan mo alapdan iti kayat nang aramiden? Ita ti pumpon ginatay akong padrita, lakay. Sika ti mapan makipamunpon, takimaro ti rayumak, jak makapagna. Ay, katuwa na nga ron. Si kalatan ti makisao ka ni daw no umay di ti balay. Ibagam hanapanak na kipamumpaon. Apay, at damanan tulagan niya, amapan kayo aginaw. Uy, kinunana dagasinak di ti balay. Mala, syakton ti makamo amang ibaga itinapanam. Ibagam, ngayon ton bigat langan ti panaginumay. Wun ka day, danag mun aya. Tata Birteng! Mapantayaw! Tata! Awan ni tatam aberteng. Ay saan nyo kuman nga ilamang ni Tata Birteng, nana? Ay nakaturog ka day. Riingan nyo kit day, tadapag nami ita. Kinulak lang arudan ngawan ni tatam aberteng. Adda napanan na. Napananaya, nana. Napan nakipamunpaw. Ay, una yun. Sino ngayon tikadwak ita amapan aginom? Ninton bigat kayo kanon nga ginaw. Sige nga rod, nana. Mapanakon. Sige, baraw. Makaamuditan. Mapanaklatan aginom amay maysak. Awan mat nga tatida kas amapasamak kanyak.
makain inumak unayin kahit. Naglokon tumat na at tatabirting. Makitultulag, ngumadamat gayam na panan na. Nagpasan ti Pumpaw. Ang sanak pa nga agaway. Mapanakit di ayan nang itiago mo nga giinom. Makiinumak man pa sakto agaway. Kay suna nga dalibring arak. Nasubrang matan tinaginom. Ikarigatak timagna tapno makaawidak. Salbak. Sejak matan magatakdar. Unahin. Kasano na ito yun ay. Agin anak pa sakto manan padasan ti tumakder inton madamdama. Narabiya na ka. Ikarigata kayawit ti bagay. Sanayak mertag na mabarbartag. Yan. Nakapaklabit ti kalsada. Siguro nabartag mo't ledaw. Asit gakman taringag. Dada. Ay! Ang ringa. Sana kama ti nagdaam kapsat. Nay. Saan mata marieng. Nabartag siguro na ito. Kautag mangkit na ti pulsana. Alam maarikap kaw. Alakman. Ay, tsamba. Talaw asag sa sangaribaw. Kantadapi barya. Ay, alaag. Panawa ko na niya, nabartag. Ako reka. Nagsasapatos na. Kasi makita ka barbaraw. Madalaw nga original. Ay, siguro agkasakaan kamay. Alagi dito sapatos na. Isukat ka dito sapatos ka. Sa dinudihan ko. Ay, naiturog ko matgaya man dito igit di kalsada. Ay, bumangon ako. Tagawid ako. Yips. Apa ngay? Sa bali mo't nanti sapatos ko. Ay, daan mo't sapatos to'y nakasuot kanyak. Ay, di kwartak. Awanan pa di kwartak. Ano kasta? Tinakawan dak. Ay, Diyos kay. Awanan tinagpintas sa sapatos ko. Tinakaw dan. Maamwak lang no asino tinangtakaw iti sapatos ko. Makaraman kanyak. Aping itakala ang asumangpat. Naiturog ko dita kalsada. Bakit? Apa yan? Ang sangit ka matan. Bakit? Awanan dyan sapatos ko. Apay, anya manenti saan anasaya at anapasamakan ka. Naiturog ko iti kalsada. Idi maringak. Awan matantay sapatos ko. Kan pati tay nabat-bati akwarta. Awanin. Anya? Ay, apula ka. Diyak amukan ka. Diyak amuno anya ti urayam ama pasamakan ka sa kagbalbalim. Nagsakit tinakam ko bakit?
Damok pa lang nga inusar di sapatos ko. Ngam tinakaw dagit din. Daw, adakaon. Mapantagin umay. Ay, adda ka gaya man. Ay, dumanon ka pa tata. Apay, saan ka kandi pa nakarubwat? Ay, saan pa nga raw, tata? Nanay. Nagmayat na por mamita, tata. Na, ay agure ka. Sa dino tinangalaham dita sapatos mo. Ibaga ka, ang secret talang. Saan mong ibagbagay ti sa balay? Ha? Ay, sige. Jack ibagbagay iti sa balay. Hindi rabi eh. Adda na labasa ka na bartag, hindi higit ti kalsada. Nakurso na daak ti sapatos na. So ngayon sukat ko na ti sapatos ka. Kinaut ko pa ikat ti kwarta na. Awanan kay tibain? Apay agdisno ka nga eh. Katno siyak ti bagbaga matinakawam. Sapatos ko dayta. Jack nayawit ti bagay, gapoy ti bartag ko. Adya. Pasensya ka na. Jak mo't ngamin kinita ti rupa ti tinakawak ta nakapaklab. Sikamot gayam. Jak amo asikadong. Awanan kay tibain? Agtatakaw ka mat gaya malakay. Ala, agawin kan. Saan ka nakayat agadwa? Manon nga aldaw adi karimrimor alakay. Nawanan ako ni tiganas bagat. Taapay mat. Una, tagpaiso tay kunam. Nga awan na saya at amapasamak kanyak, tunggal mabartegak. Imbag man ta nakaamiris kan. Un bagat? Ken awan matlangan ti kadwak ama panaginom. Awan pa'y nasaya at mat ama kadwak. Ay, so nasaysayaat nga isardeng kun ti aginom. Ay na, agiyaman naklaw na ilakay no isardeng mo ti aginom. Total, awan mo't lang ang tinasaya at amaganap mo kita. Bueno kagayem, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana, ti agtungpal iti pamagbaga, nasayaat ti pagbanagan na. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biyag. Insurat ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay panang tarabay. Isagsagot ka na kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Kasama tibyan! Kit ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasayaat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Ay, hawanan bayaw. Ay, di akong makapagtalo nita. Tapay may bayaw. Awan nga Mindanao. Saan matamangiranod iti Danao, di baknang akarubam. Aguray ka man bayaw, tao minom tamampay dito'y basay. Ay na, mayat at talaga ito'y naramid mo basi bayaw. Makaulaw magbasit. Talaga nga inyor ure ko day takan ka bayaw. Kastaya, agad uminom ka nga ron Ay katuna. Ay na, ay mayat Awan gayang bayaw. Subiyan taman tayo pagsarsaritaan tayo. Amom, saan la sikat ti apektadaw iti kinawan ti danom? Uray sak. Amin tayo aman nalon dito'y purok unaw. Una, nga mas apektado ak bayaw. Amom,
Wanya ti mapasamak iti biyag may. No sana ka makapagtalo ni tatawan. Hanya nga iti mapasamak bayaw. Kitaan tayo mustraken ka. Kitaan na ako nakbayaw. Kitain ka. Manipod dito ingataw. Bumaba ti kabibiyag may. Blag. Kasta ti mapasamak. Kaslaman la pirmi abim magsaken bayaw. Karkaro ati kabibiyag may. Kastoy mati mapasamak. Kita ma. Boom. Kunana bayaw. Tatang! Uncle! Sumipungitan! Gusto ka no daytan, apa naging inom yung itibasay? Aywan gaya mo. Santa mo nasiputan. Rumabi gaya mong bayaw. Agawid akaon. Agawid kan. Saan pa analpas ti istoryata? Agawid akon bayaw. Sapay nakapsot ti baterya to'y flashlight kao. Agistoryatan tumanay nintun maminsan nga kita ta. Ayat isidan tayo alot mo tuwang bakait. Ay dinengdeng akarabasa ken marunggay. Ay, awan lasag pauna nga oray into no abangos lakuma. Ay, awan igatang ko. Ay, kunakon kait. Ad-adang agregat ti panagbiag tayaw. No saan tayo ang makapagtalon? Ay. Boom! Ay, kunala. Ay, anya mo day tanga ibagbagamon, alaklakayan. Ay, kasta ti pagbanagan tayo. Ay, saan aya Brong! Kunana. Ay, sabali matanday tanga ibagbagam Boom! Kunana laeng. Suruan naktumag ngamin. Brong! Kasaya. Anya aramida nyo dito kusina, nanang, tatang. Ay, ninanang mo man. Di nakit din patpatsain. Si kakit di Sa balit ibagbagam. Anya dagita. Pung! Ken brrrr! Diyos! Ngibagbagayo! Mangan tayo kit din. Ala, Susan. Isagana mo dyan lamisaan, tamangan tayo. Itaman bayaw de tatalon ka. Nagangon dagiti mula kapagay. Ay, nakarumat kayam tipik to titikag dito italon mo bayhaw. Kunakbat kan ka. Pulos ngawan danaw. Ay, nungay mapantaka sarita ni Sir. Di nakagatang day tadaga. Tay bingayan na tay tidanaw. Bayaw. Nagadaw tinakaibaga kanyak. Asaan an nasaya at ti ugali na day taabak nang. An nakagatang iti day taadaga. Kastaya. Wen. Sumungsungat ka kanupay laeng iti arubayan na. Sumabat kan dagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, unay matay. Wen, bayaw. Ngal-ngalin da ka kunada. Ay, nagadumatan nga aw-aw daytan. Ay, katno ko naman nagdadakkel nga aso ti sumabat kan ka. Ay. Uray mula imonstramot dito yung rubak na gitaramay mo. Kasla kaya't nakakaramutan bayaw. Ay, ang bayaw. Bisita ang mat nga minjay talon ko Tapno makita tipik to titikag ititalon ka. Ay apay nga Susan. Awan mo't lagan ni tatang mo. Aldawan. Apay, saan nga umay mangaldaw? Nabsugpay siguro nanang. Ay, imbag kumaan no nagbalon. Bayan yun. Agawid tulat ta inton mabisain. Basta kaluban nyo latan day tanabate asidaan di talamisaang. Ay, kalungan ti pusa. Saan tayo matkat pusa di agkalkalong dito'y balay? Pusa da di takaruba. Awan sa. Tay di nasiputak anak kalong. Kat binarsak ko iti chinilas. Meow! Una naman. Kitaan nyo. Di nga minmeow ni muning tayo dito'y balay. Kat meow. Kas nalaang. Kas laman nagbabain.
When nga raw, siksay day pusa tayo. ay, masiputak lang da dya pusa ti karo ba? Basibasag. Ay, pataya bakto chinilas ko. Uray dumano ni jay balay, takin pusa. Idi mayak dito'y talon mo'y di na minsan. At damang manggag ko nga ayos di danom. Ita, awan matin bayaw. Natyanan nga ruden di agay ayos adanom bayaw. Tanay, agbatak pa yung dagiti daga. Kita ma. Ay, wan. Unay matin bayaw. Ay, anya nga iti maapit kung nukastoy laeng. Ay, awanin Ay, agasan. Ide, adagay ayos adanom amangag mo dito'y talon ko. Hangam ita, ay, awanan mangagmaw. Ay, kasano tayon nga ibayaw? Kasano tayo makapagtalon manan? mapantangharod ka sa rita, di nakagatang iti daga. Nakabutbutang nga ron ti mapanijay, bayaw. Ay, katitulturad na, bayaw. Makamulitan. Apay nga itaka lang anagawid, lakay. Isungarod amang mga anak ko na. Tama bisinak anang bisita iti talon me kani bayaw. Kat, nalipatam ti may nangal daw. Ay, plano mi amapan makisareta iti nakagatang iti daga. Ay di nangarod kayat amang ibingay iti danom dita irigasyon nasa kuben ti dagana. Ay apay lang nga mapanyo kasarita. Kat bareng maasyan kada kami ah. Ay na, awan kanot asid ay jay abak nang. Ay, an ni Susan. Ay napan naman kanu binisita jay gayom na. Ken napan naglakaw kadagiti ilaklako na. Kape, kas kada tsa. Ay, sapay kumahta makalako. Tanday gatang iti kanan tayaw. Ay sapay kumaa. Tanay, awanan bagas tayo. Nagpiit man ang nakaipatakder iti balay na day tabak ng anak kagatang iti daga dito'y purok tayo. Kat syempre ado ti kwarta ka na. Anya ayat itsura day tabak nang. Jak pa'y mat nakit-kita. Tadalahang di tao nagdimansyon na. Kunadamot anaungot ka no. Isong mo ti damag. Tas saan na akayat nga ibingayan iti danom dagiti mannalon. Day tangarod ti dakkel aparikot ni tatang ko. Saanen ang makapagtalon gapo iti kinaawan ti danom. Susan, ison samot day jay jibak nang. Kita mo. Ha? Jay magmag na di ta arubayan na. Iso day ta. Medyo lumakay magaya pa. Ay, alang, awan pa'y naglakwak si ka. Kat isursur mo ada kita lakong. Saan ang mabalin nga agawi dak nga awan pulos naglakwak? Apa yan saan? Anya kumati maramidam, no awan gumatang. Ay, kuwagayam, mapantalakwan na itabak ng alakay. Anya ti makunam. Anya? Kano ibagbaga daan na istrikto kan naungat? Agungat kit din ka data, kat nagpipintas ta. Sabagay, nungay na anos, kat gulpian na, dagita lakom. Kanong ay gumatang pa'y di asawa na, kan anak na, kan pati apo ko na. Ay, nagswerte ka nga, kasta. O sige, intan, kaduan na kun. Sika ati umunag, agbati ak itirwar. Basta kaduan naklaang. Susan, agawitan. Nagdadaktul magkayam nga aso ti simabat ka na to. Nakabutbutang, imbaglakit din ta nakarikap tinakalagit da. Naskan ama kalako ang ita. Awan bagas mi. Ay sus, rimwar jay lakay. Katni, inabog na dagiti aso na nga tataol. Basta dituyak la ang luwar. Naimbag amalam mo, sir. Siyak ni Susan. Ay, agawitan. Maditi pa nang kita na kun ka. Kas lang umarngar-ngar aliyun. Aktal na ka.
Tawan bagas mi kunak lang arudan. Sir, siyak ni Susan. Wan, sika ni Susan. Umunag kayo. Umunag ta ka no? Pakpakawan? Ang tadak ni Dirwa. Ay na, nagdakkel at talaga tibalay na. Talaga nga baknang. Agtugaw ka, Susan. Kat ipalawag mo kaniyak. Ruan niya na kita lakom. Agyaman ak, sir. Ramon latan tiyawag mo kaniyak. Taakat lumabalin. Ramon gayam tinagan nyo. Aping agmay-may sa kayong agigan dito'y balayo ang nagdakkel. Sino kumati sa balya kaduwag? Kat single akpay mahet. Ha? Single ka pa, sir? Ay, Ramon? Agbirbiro ka kikagbalin asawag. At akadi mairekomendam kanya. Diyan kumakaskan ka kapintas. Mano amin ti balor da italakom. Tabayad ako na dagos. Umaw awat ka kadi iti check. Wano cash. Kwa kuma. Kasmatan, sir. Taigatang ko iti bagas mi. Ay na. Denggam lakay. Denggam tinapasamak ka ni Susan ita. Hay. Sige, Susan. Istoryaem ka ni tatang mo tinapasamak. Istoryaem manon. Irugim. Ay na, nagmayat adenggan kahit. Nagatidugan nga ino irugik manon, nanang. Basta, nalakok amin jay lakok. Kat jay bak ng alakay tinanggulpi. Jay baknang. Lakay kunam. Kat, lakay mo't atalaga tatang. Saan naungat? Naungat laang jay rupa na. Abay, anyaya tilangana. Naungat nga roon. Damagumpay lang, mat. Kasla kontrabida siguro iti pelikula. Wano, kasla alalya. Ay, talaga asaan ka amakaw, awat alakay. Naungat, saan anak kabutbuteng. Denggeman anaimbag ti istoryakan ka si ka Mariaw. Saan anaungat di baknang apagbutbut nganta? Bayaw? Saan matkano kuna ni Susan? Jero panala ang tinaungat. Hanggang nasingpat matkano. Ken Ramon kano tinagan na. Nagsimple matan tinagan na. Anya nga'y bayaw. Mapanta makisarita. Ay katuan Ano ka nung agpaiso tinagdadakal nga aso na? Hanggang sana problema da ita. Kaano ta mapan bayaw? Si kaman bayaw. Bala, agsaukan bayaw. Rugyabon ti agistorya. Tanakasango kadatan ni Sir. Diyang nga rod amo timang rughe. Naglaing ka nga agistorya no duduat. Ita, di ka makasaon. Sir, umay kami kumamakitungtungkan ka. Apay nga ya sa bali titurong dagita matam. Ijay matawa. Sumango ka kaniya ka. Tasak nga rod ti kasarsaritam. Ay unan niya. Ituloy mo ti agsao. Tadenggan ka. Lumabalin ko sir. Ibingayan na kami iti danong medyo irigasyon. Di pagbalinan may no saan kami makatalaw na. Aniya? Sir, di kaya't asawa ni bayaw ko.
Iti mapasama kada kami, no saan na kami nga ikan iti danom. Saan kayo ang maawatan? Anya dagita bisyo. Ay, bayaw. Ipalawag mo ngamin analaing Abay, nagrigat aya ang maawatan diyang bagata. Ay, naglawag mati ko na. Di kaya jo asawan. Psst. Peong. Kasjay? Ay, wen, sir. Kasta talaga ti kayat mi asawain. Ay, bayaw, kasta ayat iturong di bagbagata. Pasibong. Brong, brang. Nay. Anya da ito yun na mapaspasama. Bakit? Nakasarita min jebak ng akaaruba. Kahit anya nga'y tinagsasaritaan niyo. Ay na, mayatan Ibingayan na tayo iti danom. Aya, ay, nagmayatan no kasta. Puno dya imbaga ni Susan. Nasingpat day dya abak nang. Dya laang ropa na tinaunget. Ay, naamiris na siguro dyan pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasaya. Ay, puno bakit? Nanang, tatang, lumwala ka ita arabi eh. Ay, sa dino ti papalam, Susan ka inay, rabiin. Kan apay nakasukat ka? Kan, nakabangbanglo ka pa'y. Adda date ko, tatang, nanang. Agayat kan? Asinaw? Dayjay o, agur-uray ijay ruwar. Nalabaga akot, che. Nakaparking di tarwar. Kasla jay kutsi ang nakitak ang nakaparking ijay paraangan ni Ramon. Iso day tatatang. Apay nga agdate kayaw. Si kamat alaklakayan. Anya kumangay ti rason, no apay nga ide, ti baro ti balasang. Siyempre, agin naramda. Ay, isumat lagayam. Ngay manugot adagos ni Ramon. Amang ibingay iti danaw. Tagar armat gayam ken ka, Susan. Apay ayat tatang. Ay, narigat anak-anang kumbinsir ken kuana. Kastala ti biyag at tatang. O ala, inako. Ala, saan kayo nga agpakarabi unay anak ko? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat iti tao anasayat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kastala ti biyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.